Avuxeni Matsonga ma ka hina I Mr Romantic mfana wa marhandzu namuntlha la ku ta vulavula majaha mambirhi laha ku nga mhayivava na Manyangatsi the Khomisani. Vakulukumba lava van'wani lava nga na YouTube channel ti-channel ta voho I khale ni karhi ni ti followa ni ti landzelela mara loko ni ta ni languta ni vona va yisa lava va ri le ku dlayeni ka music wa Xitsonga. I do remember loko mhayivava va hlangana na Raymond Nyathi a thula mahanxi laha va nga hetelela va vulavula na Raymond Nyathi. Mhayivava a va tsakele ku tikuma va promota music wa Raymond Nyathi and then swi tele leswi Raymond Nyathi a nga swi share na mhayivava and then after that mhayivava ivi va teka swilo leswi va nga swi vulavula na Raymond va swi posta ka YouTube va nga twanangi na Raymond Nyathi. So Raymond Nyathi a swi find out ku no mhayivava va teke swilo leswi va nga swi discussa va ri na voho va swi posta ka YouTube and then Raymond va hetelela va nga ha tsakangi hi ndlela yaleyo hi timhaka ta ku swi tele leswi a va swi share na mhayivava. So swi tikomba nga ku mhayivava a hi munhu wo tshembeka. So u n'wi tshemba njhani munhu loko u hlangana na yena and then u n'wi xerela swilo leswi u nga hundza ka swona kumbe leswi u nga hlangana na swona. A hi tsundzukeni ku loko hi karhi hi hanya hi karhi sometimes hi face na ti-challenge hi hlangana na ku tikeliwa swilo swi va swi tika. So u tikuma va u swi share na munhu un'wana a hetelela a swi posta ka social media hambi wehe swi nga ku khoma njhani. Se hi ta ka Manyangatsi munhu un'wana ku wa swi kota ku analyze music kahle mara na yehe wa onha wa dlaya ti-artist. Ya ni ta ku genge leyi vhela yo yi na moya. Ni yingisele video yin'wana yi nga endla hi Manyangatsi a ku rhangani va nga endli music hikuva va vo tidyela nkarhi kumbe va tlangisa mali ku va va tikuma va endla music vo vini a fanele va focus-a ka ku chaya ka ku tlanga ti-beat ntsena. Tlhela ya yingisela yin'wana laha Manyangatsi a vulavula hi Joe ku Joe a fanele na yena a tshika swa ku tlanga music a mana na yena a focus-a ka ku mastara na ku tlanga ti-beat. So hi ndlela yaleyo ni vona a ri le ku va onheni vakulukumba lavana. Manyangatsi I tlhela kambe a ya ka Mr Post a ku Mr Post ku sukusela a humeka Joe Shirimana leswi a swi tlanga sweswi u tlanga Chaka and then hi vonile hi December loko Mr Post va befa Manyangatsi. So hi ndlela yaleyo Manyangatsi hi ku twisisa ka mehe a ri le ku dlayeni ka nyiko leyi Mr Post a nga na yona. Ya Mr Post I na nyiko a ni feni ya yena ni feni ya Benny Mayengani mara loko munhu nyiko a ri na yona I na yona. Hi vonile nyiko ya Mr Post hi December yi karhi yi tikombekisa. Ya like sukusela hlangana na Dengalas a sungula ku humesa album leyi a yi ba swa ku yantswa nyana mara yi ze yi va yi kumanyana matimba hi ku ya hi ku president va humese yini the president Benny Mayengani. So va mhayivava na Manyangatsi madlaya madoda mi le ku yi onheleni ka xigaza xa hina mi le ku onheni ka ti-artist I tolo loko ku nga ri tolweni. Mhayivava va tsale ka Facebook ku Dr General Mosca u va blokile ka Facebook. Se mhayivava wa ha holovise tiqhambhi timbirhi ta le Bushbuckridge ku nga Raymond Nyathi na Dr General Mosca and va mhayivava va ve na nkateko va khuluma na management ya General Mosca va lava kota ku twisisa ku endleka yini hi production ya General Mosca a lava kota ku twisisa ku misa loyi hi vela ku humelela yini hi life ya yena. Unfortunately a nga zanga va na nkateko lowa wa ku va n'wi byela ku endleka yini hi timhaka ta Dr General Mosca. So va yisa lava va hi onhela madoda va hi onhela ka xigaza like leswi va swi postaka ka ti-YouTube ta vona
a hi swi view-ini mara hi nga vheleni hi teka swona hi hanya ka swona because a ku na laha swi hi yisaka kona. And loko ku ri jarela la bushbuckrish va ngo mhayivava jarela ri tele hi ku tlanga too much, ri tele hi ti-jokes. I don't think ku this guy kahle kahle a nga va tswariwa le ka hehe just because vanhu va ku behave hi ndlela leyi swa behavisa kiswo a hi na vona. I le ku yiseni ka music wa Xitsonga hansi nkulukumba luya, like na loko a karhi va analyze u ta swi vona ku swilo leswi va swi analyze club swi le ku dlayeni ka ti-artist. A swi nyiki ti-artist nhlohlotelo wo karhi, like loko ku ri artist a wu nge tshami lembe na lembe u ba ti-hit, no swi kona sweswo. Hi swi vonile lembe ra ku hela ku president Mayengani va bile mara a swi nga zangi swi fikelela laha ka a hi lava kona hi timhaka ta a va ha ku hi humesela album leyi a yi hi hlanyisa va malambane. Ya u vona a hi expect-e swin'wana swa ku tlula laha ka malambane, and a swi nga ha vi hi ndlela liya masosesi. Ene i munhu na yehe masosesi, ene loko u ri munhu i fanele u pfa u hluleka kun'wana masosesi u ta kota ku u verify u ti lunghisa u va kahle u ta kota ku hindza kahle masosesi. So ni lava ku vula ni tiyisile ku genge leyi ya va mhayivava yi le ku hi dlayeleni music na va Manyangatsi. Madoda a ku na la mi hisa kona loko yo lava ku ta continue hi landzelela leswi ngo mi swi postaka ka ti-YouTube. Mi le ku dlayeni ka music wa hina, ma hi onhela madoda, ma hi onhela hi madoda. Endlani swin'wana evuton'wini, that's why Mr Post va ze va mi befa ku mi tshamela nkambana wa van'wana. A mi la ku tirha, ma hi vona hi koke makarapa laha ni le ntirhweni le Joni ni tshama mukhukhwini wa kona muzi ka le ntirhweni ndoda. Ya ni tirhi swa ti-YouTube ntsena ene ka ti-YouTube a ni nghenisanga hi timhaka ta mali masosesi, mara ni nghenise hi ku vona ku ri n'wehe mi le ku hi onheleni, ma hi dlayela, mi hi dlayela xigaza xa hina. U nge ni byeli ku Josh Rimana a tshiki music, a tshika music u ta n'wi xavela mugayi ka yewe wa fanele a tshika music wo fanele u endla ku a ya tlilachini u rhanga na tshiki swilo swa ku yimbelela. I tshika njhani munhu wa u nga tshiki swa ti-YouTube wa u nga tshiki swilo swa ti-YouTube. A ni swa ti-YouTube swi endla ku na u etlela u jini se mara ku u ta teka video u fika u vulavula ku mani a tshiki yini. Ni vona mi ri le ku hi onheleni madoda. Mi rhangani na Josh Rimana, ni vona nga ku ma hi humesela swilo swa kahle, swilo leswi mi swi humesaka swi va swi ringane n'we ene ka hehe swi va ti-hit masosesi. Like u nge tshami ba hit lembe na lembe nona yala mehe swi kona sweswo, swi kona sweswo, swi kona swi kona. Ene ni tsundzuka the president loko va ta va tsandzeke ku fila Peter Mokaba stadium va vulavula hi timhaka ta ku swa va tsakisa hi ku vutomi byi nandzihisa hi loko byi ri na xiganga mandzihisa na matimu ya munhu ma nandziha loko ma ri na swiganga. Like swi fanelanga swa ku swilo hi fanekele swi tshama swi ya hlela, swilo fanekele u pfa u hlangana na xiganga, u pfa u hlangana na ku tikeliwa evuton'wini hi le ku hanyeni le misaveni sweswo swi tala. And van'wana loko president Benny Mayengani va humese album yo ka yi nga bi ku fikelela laha na laha, mina mhaka ya ku vulavula ku president Benny Mayengani i wini mi swi hlahluva swilo sweswo na mi swi kuma kwihi sweswo masosesi. Like n'we mi ehleketa ku damani va ngela always a tshamela ku mi tsakisa right ro a mi tsakisa yimaniyani madoda. Phela nkulukumba luya xa ku sungula mi n'wi tsalela tinghoma leti swa a mi yimbelelela na va Joe. Loko mi ku va Joe a va tshiki ku yimbelela, why n'we mi nga va tsaleli hi ku va yimbelela swilo swa so, kumbe n'we mi nga va endleli swilo swa kahle na ku va ta kota ku humesa ti-hit leti n'we mi lavaka tona. Hi ku tinghoma leti vo va ti humesaka ta hi tsakisa mara n'we mi chela moya mi fika le ka ti-YouTube mi nga swi bi mi ku va tlange chaka va tlange mbondzo. Madoda mi le ku yi voneleni ka xigaza ni kwate ngopfu vona swa ku se ni vulavula hi ku kwata loko ni vulavula so swi ni khomi kahle, swi ni khomi kahle. Josh Rimana na rhangani va yisa lava va suka kule ka music, hayi ku va ta byela hi Manyangatsi na mhayivava manjhani. Mi bayizisa hina loko hi mi landzelela ka ti-YouTube mi ku ti-artist ta so na so a fanekele ti nga ha humesi mo hlanya manjhani manya.